Mheshimiwa Irogo Kang'ata Senator wa Murang'a tunake goko studio ni mukeni Senator ni mundu mukeni Irogo Kang'ata Mheshimiwa ageithe kana karibu sana Inooro TV. Thank you sir. Neguo thank you. Ukoretwo atia Ndiriokuo ino turatindika na mwathani tugacokera Ngai ngatho regi muno ciuriria ngoria Mheshimiwa Kang'ata cikuma kuri we mwiroreri kwetokira SMS 229 ya goko yo ne ya radio ya goko ne 22488 yes 22488 goragwo kwere riu rimwe mundu no ukore ukigweta ya mwena uri ungi andu amuranga ni nyumo kujoria ciuria iria muko nyandikira ciuria iria mukwenda njorie muheshimiwa hedi urari America muheshi wokirere ndokire thutha wa ciumia igiri ya ndari kundu gwitagwo Seattle Washington yes kuria America ya Twaita kuhingura wabici twathite kuhingura wabici ya kiama gitagwo kia UDA also ngigeragia kuona opportunities iria ingiona kuu cia andu agutu Murang'a iria mangigiteithika na maundu ngurani ya na ngikihota ku establish andu aria manjirire na mandehere dawa na equipment cia thibitari ingitora gwitu Murang'a no rumahitia thirikari ya iria ikiban indo icio medical camp ciakwa no also twakihingura office ya UDA kundu wititwo America kule Seattle andu mamukirire uhoro ucio ati andu ha diaspora haria meku Seattle mamukirire kiama kianyu kia UDA atia andu ne ndoni ni mendete kiama kiu kia UDA wa mbere na kwirutiri wa andu ingi muno in fact mundu wani hostete umwe wetagwo kiario wa Prestige na andu ingi muno aria mokite kwa wingi muno hindi yo nginya niyo mathiite magetikira tuhingure wabici kundu twitaga Federal Way ngiona andu mendete kiama kiu muno ngiona kiama kiu kina a lot of support ni thina wa Kenyan community area ifuricio America ona twacokire kugia na kindu gitagwo musamanio wa link physical andu meho na deputy president akiariria andu na Zoom na andu ingi ngiona ma login kuma various states cia America